أجراون تكتيوين الطونة ماينوث ناوي غمسلاي غف فرانين غف غيوانين ذواني منقار أبي دبليو أبي سي أيديلين كني تيفغا وذابو غتزيرين دي 27 أونفير مازال سكاسير يتكمل كيكير يقبلين وحنا ما كاين فضان لو قال قاندو لا انا نروح غاسو لما ونستاري غاسو ذابو ياكير اشكون فايا غادي اللي تغاوانين ديالي فاسن يشنقال ناضو قالوا نتقمم لا تقمم قبايليه لا نكرا قارن دارنير ولا قارن نروح اشكون نكتب غوس وكنير ذابو زي غادي حوت من ذاك اللي صرا كاين قانص فرانسيس ليجيتيمي نا ازرف وتسعيه إيه فوالا مدك كي تدي وين تخدم عبد الله عبد السلام يسيف كانت كثير ناس مشان هنايا ونبلاد نغات كثير وين نظن هذا كي سيريت ستوديو ساعه ثلاثه نفقاون ويصرفا سي ثموت في بدل غاي وديتي لي غايدنا اتزويغا ذاك الاستوديو محمد سعيد عبد الله نتساغي تمسلاين سيسم لونفويي نعظم شكاع جي بي كا انافاض زوفلك محمد سعيد الزول رشيد الزول اللي تكنيسيا قلنا ذاك يدك تنمر ثمقراطي ميد عرضوض باش المسلايد نسقردش فاني لي ضرون دي ثمورث وينثي فراني ناقين هذا فون الى دي تهقي انا فكين ويسين ولا امتدانو هذا نتاع وكين هذا محفوظ مسعودان نتاع هذا نغماس اني مقاص فرانسيس كرونيكور وذاك داغن ذا الصلا ذا سيرتان اناليز بوليتيك كتسني محفوظ الزفلك زولا رشيد زلو قاعد يسلوك ذاكي نفقاو لك الحرمه ومح سعيد المولود سي امريكان اي بي سلم عاوسي في ثمورث وذا غادي يسلم مالا سلم بعيد سكوكارا واتلانتيك عندنا لا نروح سيكارا وكين نظن الامريكان كاراو الباسيفيك سان فرانسيسكو كي المولود حمراني وين غازوف لك مولود الزولا الدراشيد الزولا كوي ويدي لاندينا يدون دي ستوديو الزولا كوي مسفليد منها ثاني ما فيك تم قرانتي ميغد نشطي وكنا مسلايا فين يعني ثمورثنا ثمورث القبايل ونسارم سيان ثقرت الولد ويدا غادي يسمح سيسلم مسفليد منها كذا وين كلا الفايده يدنا غير ميدا كاين سارم ميرسي ثاني مولود حمراني تسمكتير يضغط ديك نيا يدسيون بوفيل قالوا ديك شي مال امريكان يكشمد مي كيقارن ماشي زين سنان ادنا وي سامسلاي بعض قوسان كنا نضحكوا ام كيدير لا واش تكير الا قدرت تحسم داك يتبع وكبر اكل ثورا تقسم زوارو نروح الماك نافاض محمد سعيد تو يفنا دينير ذو الاخرى اقباليين نروح الفرانين كي نتغيوانين نغلا ثب زوروث رشيد نكد مسلايا سيسمي ود مسلايا ذا غني ذا مشقع نافاض نماك ذا كذا كندا نكوني في فرانينا كي نتسون اسماكي يون كان يسمي نسعى افراني مان نكوني في فرانين ينبغى يثيقر اخفي لنكاف ذا فراني مان لوطو ديتيرميناسيون تموت في القبائل اي نظني كل ذا نعياره ديتو خاطر شاي غير ثوره ونزمر هاد المسلا فيار هاد المسلا في منا نزرع نكوني وذاك شغل ترى في فرنين اي درون كساسوا لي زيليكسيون كومونال دو لا ولايه تلاقي سا نو ريغارد با كنت قارن لي كوميديان فرونسي سي با نوتر افير ماشي ذا غفلنا نكون افراني مان نخدم فلاس نتقدش فلاس باش تفهم القبايل سوى افراني مان اتيفرون خاطر نزبيران نكمل كاكين توالم دا شو قدران يركول وكلش كاين بغير هذه لو كادي لان وكادي لي ريبريزونطون دي بارتي بوليتيك لو ار سي دي اي لو اف اف اس نو البي تي اوسي اغدينين ذا شو السجاذن ما نروحوا نصرحوا نرى نكون يزرع ذاين ونقبل على ثفرانيين خاطرش باش نسوض اذابو الجزائر باش هذه زر شو يخدم اني يخدم اكذو ذا قبالي يزرع امشي سير الصرف دونك ونحر غفراني في سلوي في الجزائر ونفوطيرا في لا كونستيتيسيون من دولة الجزائر ونفوطيرا في البرلمان كون يجزميت الجزائر sur le plan institutionnel nous avons rompu définitivement avec l'Algérie
c'est une question juste de temps pour officialiser sur le plan politique. Mais sur le plan institutionnel, la rupture est totale et définitive. مازال les élections communales نكوني يبان أد نسيول يوجدوا ذا قبايلي ورسوا حرام أفوطين في لي كومينال كل لا ولاية. فوالا. تلميذي كما نسأل دو غلا غونك المغلير نو نغماس دو صلاض السرثاي محفوظي كيشفان كتشيني ويوفان ننظر ذا شو تمغلينيك كي تدينا محمد سعيد القبايل غونزان ثلاثة فرنين يزرين ثكي عاث تروح ما كنت مجانا هذا شو تمغلينيك. Voilà, la question elle est compliquée. C'est pas facile de donner un avis comme ça rapidement pour dire est-ce que nous allons نروح هذا خاطر ثورة كيف ما نبدا كل ماشي ديال دونك il est dans une logique politique, il est dans une organisation politique, ça veut dire France des rails c'est une indépendance et tout. كي نبغي تسميتيها فين هو c'est la situation تمورت القبائل ثورة elle est très dramatique avec ce qui se passe, avec les feux, avec la tragédie, les incendies, qu'est-ce qu'elle a provoqué. Et puis aussi, le Covid qui a touché le Qabaïl et aussi le fléau social, c'est-à-dire le Kabyle, il vit une situation difficile. Le Canada, peut-être on ne ressent pas les problèmes, mais on peut les vivre quand même d'une manière en se mettant à leur place. En ce moment, la question est compliquée. Pourquoi je le dis ça? Dans les élections, tu rentres dans l'agenda du pouvoir, c'est-à-dire tu es en train de cautionner. Donc tu laisses la place à les prétendants KDS qui sont déjà sur les lieux, qui attendent une occasion de prendre le pouvoir local. Le pouvoir local, c'est la mairie. Il faut identifier aussi c'est quoi le rôle d'un maire, des élus locaux vis-à-vis du citoyen. Je m'insiste parce que je ne peux pas y aller donner mon opinion mais il faut avoir ce qu'on appelle, il faut faire ce qu'on appelle un état des lieux. C'est vrai, déjà je vais profiter de ce Rachid, qui ont perdu des personnes, qui ont perdu aussi des et aussi qui ont perdu des biens parce que c'est très délicat. Avec les réseaux sociaux, on peut avoir accès avec ces gens-là, c'est délicat. Les élections. C'est sûr qu'ils n'ont pas la tête dans les élections, c'est tellement c'est évident. Mais c'est compliqué. Mais en dehors de la Kabylie. Parce que يزمل يضرب ذي مقلع يزمل يضرب ذي مشليه تلاقي تفهم غاني اكزومبل ذي الاربعه 30 تفيت لها فلان avec la situation à غاني كلي comment défendre l'opinion à ce il faut qu'on aille en élection c'est délicat mais dire aussi il faut être prudent ce que je voulais dire dans cette situation là il faut profiter de ce qu'on appelle le débat il a قادر الديبا هي رانا اسمي طرغات مسني رشيد. Elle n'a pas choisi le militant du FFS, il n'a pas choisi le militant du RCD, il n'a pas choisi le militant du MAC. Sarah. Elle nous dit Sarah de la question des guides-là. Et là, on va se parler. Pourquoi Sarah de Moutre-Qabaïl? C'est pas pour revenir, c'est pas pour sortir du sujet, pour rester dans le contexte des élections locales. Mais réellement, la question doit se poser. C'est que les gens, les élections, ils vont poser ces questions-là. Mais laisser aussi le terrain vide au profit des militants du RND et c'est des gens qui sont des KDS, c'est pour ça que la question en ce moment, ça mérite un débat. Et aussi, il y a les idées dogmatiques, il faut s'en passer. Parce que c'est mon projet qui passe, c'est délicat. Il y a une diversité culturelle, politique à dire. Et chacun a son opinion. Moi, je respecte ça. Mais pour les élections, je me remets aux citoyens de Mourth. Mais voilà dans les élections. Admettons un exemple qui est dans le village. Voilà dans les élections, ça les regarde. Moi, je suis au Canada, je suis loin des problèmes. Mais par contre, je vais donner mon opinion. En tout cas, je n'encourage pas l'aventure, ce qu'on appelle des actions qui mènent vers l'aventure politique, dans l'aventure. Pour le moment, on peut encore débattre avec Mouloud ou bien avec Marseille. Moi, je reste prudent.
Mais il faut avoir des éléments. En date d'aujourd'hui, on n'a pas ces éléments. Il faut dire, on a des éléments, on a oui, parce qu'il y a les arguments. Mais c'est délicat, je te dis tout de suite. On espère que le débat il va dominer. C'est-à-dire qu'il faut que le citoyen kabyle mais les élections qui vont sortir de ce problème-là, il faut débattre. Même si on va s'entendre sur les listes, on va s'entendre sur la manière d'y aller, il faut choisir les gens qui sont capables, s'ils sont capables d'assumer. Les décisions, il faut l'assumer. Il faut l'assumer aussi, parce qu'il y a des conséquences. C'est ça le tout là. Moi, je laisse l'opinion, on juge là-dessus. تنميتك محفوظ زيارتها سان فرانسيسكو المولود كتشيني تسكاد توجولت انت نايث ان فان لا فامي دي سوفرنيست ام الماك اكال ويفان نزار دا شو تمغلينس في فرانين كي تسدون هيك كنت نظن الزلف الاول ثورة ثمسلتكين تفرانين إلا قات يوليو مذان سوذم le principe, c'est-à-dire c'est une question à voir d'un point de vue de principe. خطر في فرانين يعدان نتولي تسود ما استراتيجي ستادي ستيتيوسيون استراتيجيك مي اس بوساكي ما يوليو مذان دا شو يضرون دي ثمورت من الجزائر دا شو يضرون داغن دي ثمورت القبائل. Il y a une situation de révolte généralisée. اس بوساكي il y a une situation de révolte généralisée qui peine وراد تصوضت شغل سيت اون ريفوليسيون تاكرا ولا خطر تاكرا ولا لقنا سي لوجان لقنا تاس دي انستيتيوسيون لقنا تاس تسفديين هو كنا تصوضت تمد شغل تاكرا اس بوساكي نادنت كانت فرانين تسلويت عدنت يا كانت فرانين ليزيسلاتيف عدنت فرانين نتمنداوث زمرضات ديني ضد الجزائر مره ويكينا راه مليح ثمورت القبائل هانو تيكيا راه ماض تيكيا راه ماض اساكي ثورا حضرن تود لي زيليكسيون لوكال ثمورت القبائل اكاد دينا مثلا محفوظ يفاتيد الحال ديوث نتغني تقرحت مليح اي ثورا اسكو اون لو مورال دا وكيف لارغومون مزوالو اسكو le courage d'aller affronter des populations qui sortent des feux qui ont ravagé ثمورت القبائل qui sont en train d'affronter des arrestations une répression terrible وكي سي sur le point du principe de Mislaïa. أدنوا la révolte qui le problème dans la question des élections ne se pose pas au niveau de la société, il se pose au niveau des partis politiques. Le FFS a un parti des travailleurs. Le RCD, le Conseil national ne s'est pas prononcé. Maintenant, le bureau régional des décisions فغان ديسيدينا فغانا تسكن ديال الفرانين ما نولي بلي الكثرة الميليتون الكثرة لي زابيسينا لي ميري تساوي لي راسي تساوي دي ثمورت القبائل دونك يزمر ذا راي البيرو ريجيونال تيزي وزوارا يدم الكونسي ناسيونال ديال الجزائر وكي سوسي دي بارتي بوليتيك سوفران هذا قيم هذا طفل ديسيزيون يفغن في اللسن ماشى ولا قارد تسون la situation de révolte تاجي ثمورت القبائل ثمورت الجزائر سماثا انشتاكي شو يسفكان يسفكان ذاكن ما الا مازال نظم لا بوليتيك ديميات خاطر لو مير اساكي لو بي ا بي و اساكي دا شو يسوى شو يسار شرا البوفوار il est sous le maire il est sous la coupe du chef de daïra qui est le comité de l'État nommé par M. Tebboune. Le PAPW, le président de l'Assemblée populaire de Ouimaïa, il est sous la coupe du Wali, qui est aussi un comité de l'État nommé par le président, le chef de l'État. Donc, c'est qui au lieu de choisir, de pérenniser la politique des miettes, il vaut mieux choisir la voie révolutionnaire. Et il a قدنا في لوجيا il a قدنا في صدر اي نسوى يسار نظر زداد خطار ثقرا ولا حوايج يغلن ثقرا ولا حوايج تشتيوين ثقرا ولا حوايج لونجاجمون اي بارتيون صافي عامين كي ميدفرناك ثمورت القبائل ثمورت الجزائر فان تاكل اللي بغانا يروحوا دابا كي راساكي وراد صوض اني كوفر نتسرتيف هاد سرسنا طافله يونس نفارث نشد نياركم
كل كافار يتمدوا دون فوي دو روت وحدس ناصين ثلاثه جماعه ما انا ولا شيء راه نديش دو كل ما راي ولكن هذا جبد انت مسات تروح ارزد ما انا est-ce pour autant nous devons accepter tout le temps la politique ديالي ما الا تقبلنا تسكن ديال فراني خاطر الا كاينين ثمود القضايا ولا قرات السنج اي غير التيناره ديال لي ليجيسلاتيف خاطر ميم لي ديبوتي سان بوفوار les députés, c'est un accès au ministère, c'est un accès le Premier ministre, ils font pression. C'est pour la région. Les militants du RCD, ils ont pu faire pression pour le barrage, comment il s'appelle la région, ils ont fait un barrage d'Ajdidina grâce à la mobilisation des députés du RCD au niveau du ministère des Ressources en eau. Qui, par exemple, qui bloqué un passeport en 2016, je leur ai écrit, les 15 députés Tizi Ouzou, je les ai sollicités par pur hasard. C'est un militant du RND qui est Moukdem. Il a écrit au ministère de l'Intérieur. Il faut lui donner son passeport. Donc, mais vraiment, on la politique des miettes. Mais là, la politique des miettes, tout ça, il a قد ناف اين شويه ساران دوما رزدات الدرنور كان يوثن تنقيط داراشي غوان وي كمل مولود نزران فاش تروحوني بارتينا السفراني خاطر تولي لاقا يقضي لينا تولي انت لاقا زرنتي سي بارتيين تروحون الفرانين باسكو لو فينونسمون دي بارتي ديبون دي بارتي بوليتيك ديبون اون بارتي دي زيلو اشافر لو ار سي دي سان ابوبري اونتر 200 et 250 élus دي تمورت القفايل تمدونا كشي طاح التدريب تاع شافر لقنا سي صور ديني وكنا ديال الحكم مي ما الا نتخمم كان مشى يديرني شافرن alors que la situation c'est une vie supplémentaire qu'on va offrir aux riches. Donc, à mon avis, il faut choisir le long terme que le court terme. ثاني مثال مولود الدوغا لاغويك محمد سعيد. أورجين تيمتي تقبلي تبض تونس الحق سمتكي نبض المثل دي قارن ومعظم هذا الحقيس. ثورا كينوي سمولين ون ميلا من جالس كينوي تون دوغونزو. اشاد يضرون يكون ديليت فنانين و لكن نيفو اللي وجموض ناغ لي ريزولتا يجمض لي ريزولتا ادفرن هذا امزي اون ابيسي جيري بار لا فاس الحماس لا فلان كي تولي مثل سوات وكي ذا سقسيني لهان رشيد كاينين ورفهم غراويكي يقفغان أروحن غير في فرنين لي زيليكسيون كومينال ايغ المير دابور نسل الكود لا كومين ايغ رحنا راه في فرنين لو بارلمون سي لو بارلمون كي في لي لوا ولاش ني لو اف اف اس ني لو ار سي دي ني البي تي سي لو بارلمون كي في لي لوا كو لي ميراغيين كي سون ديزينيي فون ابليكي ام كي ان كونتراديكسيون غير تروح حضر في فنانين البرلمان اليمني وتروح حضر لي كومينال باش يديني باللي غتشمل ار سي دي لو ار ان دي وكلش الا كما رشيد نكوني يلزم نستوض افافون لما اون لوي امبوز لا سوليسيون نكوني غاسفكن الحل الى ميري ايغر فرنسا كامل تم هرسانت الا روكوني لو دروا كوتوميي دي كابيل غير ثم هرسنت الجزائر وتقبل راه ادنفك الطامن لامين غير غيوانت غير يا دي سوليسيون باش غادي نبلي اتقبل نوير واكي سي ان فو ارغيومون خاطر شايغر ادنو غير تيقادني لو دروا كوتيمي ذا شوث صافي ثم فرنسا ثم هرسات تستعرف العوايد في قديمين تمورت القبايل دونك سكيفي اون بو فير ابل او دروا كوتيمي pour gérer nos communes في غيوانين. لو ار سي دي ماشي لو ار سي دي لو اف اف اس يقصد فهمتوا راه المولود ينايد باللي كزمنت دي راه يضروحن اضروحن كدينيغ اين خدمن ماشي دايني الهان ماشي داينا ديون لهنا يثموت القبائل اغر ما روحن ويرنو رناند ولا تي اسا باللي يحسب مغناس لو ماك لي انديبوندونتيست دون مانيير جينيرال دي زينمي
qu'il faut combattre. Qu'il faut combattre. C'est grave, c'est un dérapage. C'est très grave. وقي يغلب أذابو. أتقبل سوق ذابو وتقبل غير سيجما. سيجما يتدي أغر. إيه أكاجين. أكون يدرك شوية سمزروي. اسمي طفن الحسين يتحمد. Il a été traité de traître. La presse, ils l'ont mis de traître. الكماس لا سيدي نوضي حموده نحل الفلاس. وي وين ما دينيض هي وقال لي موثن لي 496 496 يجمجوا هذني لافافاس. إيه سي دي تراتر. إمي قبل هذا ولد الجزائر وثنا في ثوثوت الساقي واقين يديروا حنا ورزق على سميس يسوشيش اوشيش هذه il va traiter les انشتاقي نكيني سيسميو تيلي الجيمني الجيمني افضل نخدم لوا اون فا برومولغي لوا كريميناليزو سيت ديكلاراسيون خاطر شاغر ولا قرات نقبل ذيك مثلا خاطرش اكذو ذا قبايلين يسعى تلويث يصلحوا التلويث وين نروحنا وين نروحنا هنا في فالتراتي دانمي هاخ البوفوار il s'est aligné يدا ذو ذافو للجزائر هادي فغايناني غادي يني باللي بوركو il a dit plus que نعيمه صالحي كي قارسي لي زانمي لا ناسيون نعيمه صالحي اذا شو درنا حنا يكون وزوج ترى يدسن القبايل واستجر ترى يدسن وخدم حتى الشمع خفوا انتقال لا فساكينس اسني خفوا نخدم راي كومونيكي اش تاقي الكل هذا نقبل باسكو واقي الافافاس اما داك يكسوا حقر ديال برا غادي يروح هذا يحقر وتماس غادي يروح هذا حقر كماس ذوك وخام اش تاقوت نقبل لها نكينا وسقر غير نكينا زمبر خاصني تخسر غا والو لا ماني نو اذ لسنا ديال الماك ونتسنى على راه هذا ونوص نتسنى على راه خاطر شايغر نكونين نسعى un rôle pédagogique نفهم même les Algériens ne sont pas nos ennemis les Kabyles ne sont pas ennemis Ouagir il nous a traité d'ennemis de la nation il a traité Hussein Hamadi Zazamoul Ntugdout il a traité de quoi parce que le Azavour il a traité Hamad de traître et Ouagir il traite son chef le symbole de traître donc اش تاقي نكوني نسوسو مرا فلاس ذكي منين كاين بيرسونيلمون جو في دوموندي اسكو اون برومولغي لوا كي كريميناليز دي ديكلاراسيون دو سو جونر ولا قرا غادي ذيك مثلا اتغلطوا ماشي دو سيت امبلور ليرور كو تو بو فار elle peut pas être de cette ampleur نكون نساول لي ذيكمات نساول ايغر ذي كارو ذوك مازال انكارو ذيك ذوذ قبل نكون مثلا وناث ندير الديبا اون لو مان دوبي 1900 دوبي ليطوال نور افريكان اون ديبا اون ايت اون تران ديباتر مي ويك خسران شحال افريدا موثن 215 لا بلوس 2001 موثن 128 بلس لي هانديكابي جوسكا كون سو ديبا il faut qu'il القبائل هذا وين باللي le problème n'est pas le pouvoir en Algérie. Le pouvoir, il incarne le peuple. Le pouvoir, أجذوذ الجزائري يفرح يذهبوا ينس. يفكيس الجوامع، يفكيس لي بروغرام سكولير، أكن نبغى وكلش. Donc le problème, غلطنا تاس القبائل يقارن le problème c'est le pouvoir. C'est pas le pouvoir, c'est le peuple. Il y a des peuples en Algérie. Il ne peut pas y avoir unité parce qu'il n'y a pas une nation. La nation n'a pas été consolidée, n'a pas été solidifiée. Donc, c'est la même chose. Il a classé le MAC, organisation terroriste, ou la même chose. C'est des ennemis de la nation. Il nous connaît pas avec le Canada. نخدم la manifestation devant les chefs qui seront des premiers ministres du Canada. C'est que les autorisations, le max d'une organisation terroriste, نخدم les manifestations ذاكي. مازال غدا نخدم les manifestations devant la Tunisie parce que أني خدمني سليمان بوحاس نكونين ونسوسو مرا. أمينا كما رشيد أمني يروحني موسى لاش نتزيزوا. دونك ونحب سارة اساساكي مي ذاش ذي غاضن
يغاضي ما يلي دقمك ما كديك تيتا غام ثاقي. ثاني مثل محمد سعيد دوغلا محفوظ هذا تقصي محمد سعيد ذاك النظام شاد يضرون يكون ادي لوانات يضرون كيدينا مولود لفافاس ثاني يروح يزم الحالك تدير يروح هذه القبائل اللي كيدنا هذا قرايه نسمى ماشي هذا ثاني قلا اللي يعني كيف وتقرا زيرو فوت مي بريسك اش يضرون سي كوا سيناريو لي سيناريو رشيد سي كومبليكي ناك ديال الديبار لا باش ندير لك ولا باكين نهضرنا في اليارس ديك اللي فاس parce que depuis la révolution de février 2019 le paysage politique algérien a beaucoup évolué, a changé beaucoup. C'est-à-dire même le citoyen, l'opinion du citoyen, il a beaucoup évolué. Il a aussi, nous sommes d'ailleurs là-dedans en ce moment, nous sommes en crise, il faut le dire. Il y a aussi une crise décisionnelle et tout. Aujourd'hui, je peux te garantir que la direction du FFS ou bien la direction du RCD, elles travaillent en solo, c'est-à-dire ils ne sont pas en contact avec la base militante. Et c'est vrai, tu as remis en cause la décision d'Aouchiche, mais quand tu as les militants de base, jamais de ce qu'il a dit. Il faut vraiment... D'après toi, parce que les militants du FFS de base, que des militants du RCD de base, c'est des gens quand même, c'est un des valeurs. Et je les respecte, on les connaît, c'est des amis, c'est des cousins, on les connaît, c'est un erreur de la politique avec la haine. Oui, il y a des dépassements. C'est vrai qu'il y a la discipline militante que tu dois respecter. Mais en ce moment, il n'y a pas de discipline militante. Le RCD, d'ailleurs, la raison que j'ai dit, on tente bien avant ça, la révolution citoyenne, au lieu d'épouser les idées de la révolution citoyenne, ils sont là pour profiter de la révolution, pour se faire des noms. Quand tu fais une marche, tu fais 300 photos, tu mets dans Facebook chaque vendredi, pour moi, c'est politique, c'est autre chose. Même le FFS, ce qu'il a fait, le FFS, parce que ce n'est pas sa première dérive, la première dérive, c'est il a été parce qu'il veut y aller aux élections législatives. La base militante, ils l'ont empêché. Il ne faut pas l'oublier ça. C'est-à-dire, ils ne lui ont pas donné le crédit. Parce que qu'est-ce qu'il cherche le FFS? Il fait de la politique, il veut être porte-parole de la Kabylie. Ce qu'il a fait par rapport pour traiter les indépendantistes de terroristes ou autre chose, je trouve qu'il a été, comment dire, il a été très loin dans ses propos. Parce qu'il veut jouer un rôle, parce que la Kabylie, il veut de porte-parole de la Kabylie. Tu vois, c'est ça, c'est un jeu politique, mais c'est condamnable. Moi, je ne tolère pas les points de vue. Je ne suis pas d'accord, je suis contre l'indépendance à 100%, mais pour vous traiter de telle sorte, non, je ne le ferai pas. Voilà. Donc, juste pour ce point-là, je condamne. Mais il y a de nouvelles choses. حتى ثورة كيدير فايل برودامون يعني يد المولد هنا مي كي يتوظف دي l'aéroport il a quand même sollicité les députés qui sont votés peut-être corrige-moi Mouloud c'est les députés qui bloquent le passeport mais سميت فندي l'aéroport le passeport en 2016 voilà ça سمحي j'ai compris mais quand même tu les as sollicités c'est-à-dire كي يدير la situation en ce moment Mon Rohara, il y a des conséquences. Je vais être honnête avec vous. Mon Rohara, on va laisser le terrain vide. Je ne vais pas parler au nom du citoyen kabyle. Je vais parler en mon nom, avec un angle qui est loin. Laisser le terrain vide, c'est aussi dangereux, surtout en ce moment. En ce moment. Ils vont gérer, parce que le maire, qu'est-ce qu'il va gérer de la mairie? Il va gérer le détresse d'un kabyle. Admettons la vérité, qui va s'occuper pour gérer Khamni Yarghan. Tu vois, il y a des gens qui ont perdu des maisons, qui ont perdu 100 ans d'investissement. Parce que c'est un sacrifice. Mais le sacrifice n'est pas équitable. N'importe qui, il va te le reconstruire. C'est comme ça. Donc ce monde-là qui va s'en occuper. Parce que le pouvoir est vers un point, il nous a démunis, il nous a donné. Il a réussi déjà à créer de la zizanie entre nous et j'espère que cette fois-ci, le Kabyle va prendre conscience de ne pas tomber dans le jeu du pouvoir. C'est-à-dire, mais il faut qu'il y ait un débat. Chacun assume ses responsabilités. J'arrive à Marseille parce que je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini sur ce point-là. Il faut tirer des leçons du passé.
ما خدم la politique مثلا اش قدرنا en 2001 on a vu la même problématique en 2001 le pouvoir algérien il a tué les gendarmes, ils ont tué 127 jeunes jusqu'à présent d'ailleurs leur sort n'est pas encore déterminé. Donc il disait bon, on est quand même contre le pouvoir, on ne voulait pas y aller aux élections, il faut dire, on ne voulait pas. Et puis le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Et les Aroches, sont quand même. Il y a des, pas tous, parce que la Roche, il y a des gens qui ont travaillé de bonne foi et qui ont travaillé de mauvaise foi. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Kabylie, il y aura du banditisme. Il y aura en Kabylie banditisme. Il y aura les islamistes, les terroristes en Kabylie. Parce qu'avec l'appui du pouvoir. Tout là, l'étape les sombres qui je fais racine qui est 2001, 2002. 2003, les gens ont eu peur parce que je ne me même pas de guerre à partir de Gzofoun, il faut barrage, mais je fais parce qu'il faut s'en souvenir, il faut barrage, c'est des voies, il faut est-ce que la situation, parce que il faut assumer, c'est-à-dire il faut que les comités de parce que maintenant la société kabyle des choses, les comités de village, il y a les associations, il y a les partis politiques. Le FFS, notamment les RCD, le PT. Il y a le MAC, il y a l'URK, il y a le RPK. Il faut dire, il y a aussi il y a un problème, la JSK aussi. La JSK, mais c'est un élément que tout le monde exploite pour travailler la région. Tout là, Rachid, peut-être il faut avoir et c'est compliqué, il faut être quand même raisonnable. D'ailleurs, qui va toute décision. Juste مو قلت له شنو نتمسلي ثورة كارانا نتمسلي في زيليكسيون تون ثمرة تون المثمنين بن اسماعيل بن اسماعيل صغار محسن مي راكتي ماشي فلاك نحسب انا هضر باش تزرب انك قلنا في شهر الباسكوا ان في مسسواي ان في فكري une affaire dans une affaire pour oublier l'affaire et faire une autre affaire. La preuve, نتمسلي في les élections نتون ثمر غنير نتون ثمر وتاير دي خدمه كيغانش تيغن هذا خاطر شاير نكون الماك ذاكي اون اتون فا ديبوزي اون دوموند اون انكيت انترناسيونال باش هذه السم نكونوا تسويرا نسعى اهلنا اون فا سويفر نكون لونكيت انترناسيونال اون لا دوموند اون فا لا دوموندي يقول لي البريمير مينيستر دو كندا اون فا لوي écrire pour aider la Kabylie à faire une enquête internationale. ثمر غني اون فا ديمونطري سيانتيفيكمون باللي هذا هو الجزائر يكسرغن ثمر في القبائل يلزم القبائل الزهرون باللي هذا بوت نسترغن الساقين يخابرني كيف نروح غير الديوانين الساقين اماكن خذانه كذوذ خاطر ايغر à partir du moment il faut être conséquent avec soi-même il faut être vous avez refusé les élections présidentielles vous voulez cautionner Tebboune les partis ils veulent cautionner à partir du moment où il y a l'Idemir il يخدم الدرابو يخدم le portrait de Tebboune ça veut dire quoi? C'est une reconnaissance du pouvoir. Voilà, c'est ça le piège. C'est ça alors il faut dire il faut que d'ailleurs le mot il n'existe pas. Il y a les vérités en français الاستعراض الحقائق مش قبيلي يوث فوالا تنمية محمد سعيد هو يفنن زغطا مغليا المولود اكيد دينا يون مبوثي لك نادي كيو 5 زيدان سي تدرت بو حمزه انك ذا كان تحبس ذا ديون القرنتسو اغفل القحان انوكسا غوافيا هذا كي دينا محمد سعيد هذا كي لي زيليكسيون سي نوبان هذا البوفوار الجيريان وذا كني التون لهون ان اللي هو كان سنت لك انتو ليسونسيال شو تسموا لين المولود بون ثورة فكد يونس تقسيس وزاليس رشيد يبدي فان تيذولينا بتي كذا كتفنت 5 6 10 سوايع من فوذا سكاسين فوذا والي وكنا فامن ذنن ذا شي لا دي الزين ثورة يمسلاي دي مثلا محفوظه بجوج الاف ويون اسمي غير جاتي غيوانين ذا شوي ضران بون الا قد نسميك تقفل باش نزار ذا شارع نربح ذا شارع نخسر دي لي زيليكسيون دي فراني دي الدون الا قنزر قبل مش لحون تغيواني دا شو الا نديك ست باش نزر دا جاره نخسر الساكي لو بي بي سي نغاس الوايد تغيوانت يسا لو بي سي دي لي بلان ديفلوبمون كومونال فيكسيون 3 مليار
سنقاس نشيطنا هاد الزكيد نشيط ويرنا تورا ما كيكفاني صوردين ديال الجزائر السيور هذا سنتصب وكذا كيعرفني صرف ويرنا يسالو كونترولور فينونسي ماشي انت اللي صرفنا كي يبغى هادي دما باس نفرط فيها سيتي بيجيتيزا يروح على الكونترولور فينونسي ما نايز تخطي 1 2 يسال un accès à la direction de wilaya, la direction du logement, la direction des travaux publics, la DSP, tout, ils sont hardis, mais ils se demandent, ils se disent, qu'ils ne sont pas là. Maintenant, l'accès à cette direction, à la wilaya, il est aussi autorisé au comité de village. C'est-à-dire, le comité de village, on a le droit de se faire. Donc, هذا شو يلان اللي غيوان تسبوا ساكي اللي جوج الاف ويوان بصح بجا غيوانين d'ailleurs le FFS ils ont participé ils ont été très mal élus mais le problème c'est qu'en 2001 c'est une demi-révolution qui n'a pas été achevée et il n'y a pas plus dangereux qu'une demi-révolution. Il vaut mieux ne pas faire du tout de révolution que faire une demi-révolution. Mais ثورة جوج 2021 نقدر نتسيدير une situation encore exceptionnelle là une révolte généralisée. ما إلا غنختار دي ثرانين. Donc كما كنا نقار finalement on a perdu انا كنا كو فايت فان لاشي سافري تمشي راه يكمل on a perdu نقبل تيفراني دو ذابو ياكي اي غار باسكو سارا لا نسوا شارا نكمل alors que on doit trouver les moyens pour continuer la lutte نكون اذا اشتكي ذا تيكسن. C'est pour ça qu'il y a encore la politique des miettes. Là, les élections communales, c'est la politique des miettes. Les partis politiques, elles sont les élus. Les élus vont cotiser un petit peu aux partis politiques. Le parti trouvera les moyens de bouger, de payer les loyers, les sièges, de payer le transport, la nourriture pour les militants et tout pour fonctionner. Mais nous, quand nous connaissons نفدر ثما رسقوا منا نتسارتي نكون لا تنتي فينونسي دوغالا لا لوجيستيك عند لو رول دو لا دياسبورا اللي ان بريمورديال ولا قارد نخدم كان اللي كتب باش نعاونو كذلك افيك كل ريسبي بيان سور دي موضوعين اي تو مي لا كثورا اون دوا بونسي à financer nos organes politiques, à financer notre société, à financer le développement local. C'est comme ça qu'on fait les révolutions. 54-60 ماشي فرنسا كفينونسين لو اف ال ان لا ال لا دياسبورا ناقص فينونسين تكوتيزين il faut créer les institutions il faut créer les leviers سوا شنو نزمر ندو غير الزداد متراجعوا هذا فويا كي داي نظرات بلي البروبليم ne pourra jamais être une solution. D'ailleurs فكر في جيوث فتره كني تخدم هما هنا الدم تاكور غاتيلي في لي زيليكسيون كي Sur Atili. D'ailleurs, il y a 2012 ما تشفى le RCD il a presque gagné 70% des APC de Morte-Bayeul. Après les élections, le ministre de l'Intérieur qui était Dahoul Tqablia, il se fait d'une circulaire, c'est Kartoura, il a les élus n'avaient voté, ils ont éliminé le RCD, c'est les APC. Les alliances entre le FFC et le FLN laminent le RCD. Ça dénine après. Non, c'est pour ça qu'on dit les positions de principe. Les positions de principe. Il y avait rien du tout. Mais on a perdu. Il vaut mieux demander pardon que d'aller aux élections. Demandons pardon à tout le monde et continuons comme si de rien n'était. Mais là, nous dans un processus révolutionnaire, on doit faire les sacrifices nécessaires. On doit faire les sacrifices nécessaires. Les comités de village, il faut les renforcer. Il faut lui créer la solidarité internationale financière. Il a besoin d'une conférence. Là, on est divisé. On laisse une proportion à un groupe politique. يقصوضنا ديجما او موا 30 à 40% القبائل مازالوا نصوضها الا كان دادنا في سفرت دوك اللي نهار كيسدانوا الناس مي لا كومبروميسيون افيك لو بوفوار وثلاقاره سي كونتر برودكتيف ا كور مويان اي لون تيرم فوالا بوبرا مثال مولود كني قارن اضو غنكارو داني توب دو طابل انك فوت هذه ويني تكير الشده تقصير محفوظ كتني ذا مزوارو افاني دينا مولود
يدرديهم بوغ فلدان قوحان تيديان كان يتموتني قبايلين سكو سميت خلق نيكوفا كي كتواطاس الجزائر انشكيو بوشبان بوينيت ولا غياكو ودي تيليا دي عندنا نظام ديال الجزائر دا شوف مايلا دي وها قسنطينه عندنا فاكسيتيرا اورجين لاكسيدين على فاس بوين دي سياج دون دي كومون نسن دونك اغفل سنيفرا سوا لا فلان سوا لا غاندي سوا ان بتيت ايشال الحماس توجور لي بونجي الحون باسكو توجور يتبدل ديون مالنا ثموث القبائل وفي ناس دنا اغيسير ان كارزان سي واشو تفهم ديا تدرثي وعندك يتلا تفض ثيثار لاكسيدين ثيثار لا فافاس سين لا فلان سين لا غاندي يون الحماس دوك اش اخذ من الثقاره لي بونجو الحونه باسكو تسلين توجور يعوقا جبد ديفا ديريكتمون البريزيدون دو لاكسيدات في النقا نهار لافافات توجا وقال لي نظن محامين وكيلو الحونه لي بونجي هادشي كي جان لي بونجي جميع الحان تموت القبائل وكي ضرب لهم بصراحه انا شفت ولا ذاك في اللاس رشيد كي المولود يعني سالحق كينيا كينيا يعني on de répondre à Thomas Said l'arbitraire du pouvoir on le condamne aussi surtout avec les arrestations massives. Le problème, on est inquiet pour ce genre, parce que tous les porte-paroles, parce qu'il faut comprendre, dans la société kabyle, il y a des porte-paroles, il y a des gens qui parlent dans les réseaux sociaux, qui font des militants politiques, ils ont tous fait taire en ce moment. C'est-à-dire, même pour, admettons, le débat qu'on a discuté ici, ils ne peuvent pas le développer, parce que tous les tétiniers, ils sont en train de les ramasser une à une. D'ailleurs, le débat, c'est pourquoi j'insiste sur le débat. Le débat, c'est ça, parce que le débat, il va ramener d'autres personnes à s'intégrer et aussi à se greffer à nous. Le problème, si on ne discute pas, si on va laisser le terrain vide, parce que le terrain il est vide en ce moment, on ne discute pas à niveau de la vérité. Même que le débat, des fois, on fait de la critique et tout, mais réellement, on n'a pas une feuille de route, ce n'est pas clair notre projet. Même le pouvoir demain, il va nous dire ce que vous allez voir, on n'a pas une position commune. Mais par contre, la solidarité. C'est très important de travailler la solidarité entre Kabyles. On l'a vu, moi personnellement j'étais impliqué dans le Covid, je savais ce qu'on a fait à la dernière de Mekla, on a ramassé de l'argent, on a travaillé avec des groupes, soit des Français, soit des Timout, tout en collaborant avec le Canada, tout en collaborant avec Timout, on a réussi quand même à créer un certain, comment dirais-je, une certaine solidarité aussi, on a aussi des responsabilités. D'ailleurs, c'est la réunion affichée à cause de ça. Mais pour revenir à la question de Rachid, la culture politique kabyle de Rachid, c'est ce qu'on appelle une diversité. C'est normal, dans n'importe quel parti politique, le connu des élections, ils ne sont pas truqués en Kabylie. Moi, j'étais surveillant pour l'époque du RCD, j'étais surveillant. On surveillait le dépouillement, il faut le vrai chiffre. C'est sûr ce qui se passe ailleurs, c'est compliqué. Mais il y a une mosaïque politique en Kabylie, il faut la reconnaître. Pour moi, ce n'est pas un défaut, contraire. Mais il faut s'entendre sur les principes pour l'intérêt du citoyen. Mais le citoyen qui n'est pas que le citoyen, parce qu'il reste trop pour le village tel, et puis le village, je vais enlever, admettons, sa part du lion, sa part du projet. Non, ce n'est pas ça. Mais pour le moment, je reste prudent, Rachid, je reste vraiment prudent. Il faut que le débat soit serein. Il faut que les gens ça va être un problème. Donc le pouvoir, on sait que ça fait depuis longtemps que le pouvoir en dirige. Depuis 62. Ça, c'est la question, elle est claire. Ce n'est pas la peine de le répéter. Ce n'est pas nécessaire du tout. Mais maintenant, le projet, le problème, le défi, c'est de s'entendre. C'est de se mettre à table à discuter. Parce que le débat est guère. À chaque fois qu'une personne l'annonce, et malheureusement, les autres ne suivent pas. Soit ils suivent, soit avec des conditions, soit... Non, la question, elle est quand même elle est pertinente. Justement, il faut s'entendre. Mais شنو اللي غنخدم ديما نبقى نستفاد تيجيمات من جميع الخدمات. لا شو لا شو تفعل النكته ديما ماشي النكته ديما قريتيد لا ريوسيت باس بار لا سوليداريتي بار لونتونت. لما عندي قبل تروح تظهر لونتونت يفو فار ان ايطا دي ليو. الساقي هذا بو الجزائر يسعى يوث نتكو شرير في القاعه. سي لو مومون ايديال باش اثيدنا ويسنار ولا نسان لو ديبا اون فا ديبا. On parle du débat. Le débat, tu peux le faire avec ton ennemi. Tu ne peux pas le faire avec ton adversaire. Tu ne peux pas le faire entre les gens C'est ça le débat. Un débat généralisé, c'est celui-là. C'est
هذا هو يخدم كنيسي هو يري مانيس واحد ذي سكوا النار اكني هو اماكن ثاني دي لي زاني 70 هذا يخدم كنيسي هو ولا تيمور مدن دي بيي سوفران il leur dicte des ordres. Il se comporte avec les pays étrangers comme il se comporte avec son peuple. Ouais. Le débat, oui, tout le monde est pour le débat. Mais le débat, il est avec la junte militaire, il est les militaires avec l'île, à Hadron. Parce que c'est la junte militaire, c'est le commandement militaire qui est la cause de cette situation-là. Donc, ce qui finit, je suis d'accord avec le débat, mais on va élargir le débat. Mais il a وين يزمرن اديوين اذابون على الديبا مرحبا. جوستومون غتسقسي كاكون مولود الديبا كي قارن سقسي دولا قارن تنسقزيف ان نظن اذابو ماشي اذابو ذوين يصعزين يتاوي غادي يسمح سس يتاوي غادي سكاسي ذا شو تسيفرات غون كان مولوديه شو دا كل حاله. بون ثورا في الدرد فهمت ساكي تهمسات كي تهمت راه شي دولار كايني ما ساكي تسوالي ها عمي ماشي تهمت سير يخصنا هو لا خاطر فهمت لو كادر تهمت يلا خاطر يدر تهمتنا المحفوظه ليبيزود دو كوفيد اقلا مازال فيس القبائل كلها كانت تزمر تنسني اخو ما قلنا ماذا بارتي هو كي اللي راسي دينا لو في فاس نغلم ماكينه باشال تدارت كانت داك الغاشي اين مزمر مي اي غار اون جينيراليز با les perspectives, les initiatives citoyennes dans un cadre organisé et permanent. En 2017, je me souviens, il y a un militant, Sawadra Salam, il a acquis un camion pompier. Il a acquis un camion pompier sur ses fonds propres pour l'offrir à son village. Il l'a équipé très bien. Ça, on a de la brigade de gendarmerie, on a des écoutes. On a le camion à guinéen, le qu'on a des failles faites d'art. C'était mis à تكشم بالحبس. زمرد كانت تستخدم سور لي تير فاميليال نون. يونو دي كيرا اللي تدار هذا سيني غير راك شغل كاميوناكي وسدار تدار غير سيتي ميز كون وين تقم دستقار مخاطي. دونك فوالا لا فري صدير انجا خص ذواكي تنحواج ديراكت مي وترى جوار كاين القيم غير طفله مونامي دو ماكينه مونامي دو ار سي دينا مونامي دو اف اف اس وحوايج غير القيم غير هو كل سر طفله باش نفهمها مشى نخدموا يفبان وين يقلق نخدم لو مينيموم le minimum, c'est-à-dire le SMIC politique, démocratique, social, il est là. مثلا كاين لا نميعقل بقرانا مخصنا ولا لن لا قارس نخدم دو مانيير بيرمانون تساكن حوايج بنك كابيل تساكن حوايج فون دانفستيسمون كابيل نحوايج باش نربي سوسيتي سوا شاري نقابل هذا فويا كي خاطر هذا فويا كذا شو يساف ماشي الانتيليجونس ماشي يساف لي فينانس يساف لا لن خيرنا يساعد دي جون كي الباي خاطر لي كور كونستيتيون الجزائر سي با دي كور باتريوتيك مي سي دي كور لوكراتيف يولي يروح على لارمين يروح على بوليس باش هذا يسوى السالير باش هذا يسوى ماشي تاع عملك يحمل الجزائر بور لا ديفون ريان افوا نكوني الا قال صوب نخدم لا للنية باش هذا فويا كان يتسوبليز مرانا سي بون ما الا نقيم نطفر في تسري وين هذا فو في كاع بروجي سي غينيا في كندا سالير في كندا un moyen de transport qui gagne un qim طفار نقيم نخدم من شغل نسل et puis il faut pas oublier les puissances étrangères le pouvoir algérien il a le soutien des puissances étrangères qui l'alimente avec les fonds du pétrole donc il a قد تنتسير l'équation doit la changer sinon كان نقيم دوي وضار نس ما تساهمتش يمكنوا القبائل ولا غير شي غير هذا وندير مثل القبائل وشي غير هذا وندير الجزائر وشي غير هذا وندير سير مي انتيري je dois les défendre, je dois avoir l'intelligence de les arracher. Voilà. تنمير المولود فين دينا المولود؟ روح كان تسمع ولا مو شغال يدها مع الوقت. نولا هذا ولا لا شو يخدم من القبائل. ان اكزومبل نفكر ان اكزومبل. عارفين ديسيد دو سكرفي لا جي اس كا باسكو لا جي اس كا a une indépendance financière. Même tu étais l'un des animateurs de cette association internationale des amis de la GSK. Donc ce qui fait où elle n'est pas sponsorisée par une entreprise. Ce sont les Kabyles qui l'ont prise. Voilà. Ils ont réactivé le groupe qui est en train de faire contre Mellal. Donc ce qui fait l'indépendance financière d'un club, voilà qui fait.
فوالا ليكزومبل. سيدي تسدنو غال جوستومون تزويل تاع دياسكا سياغ غزات قلت كتيوين او دينا تنمية نون محمد سعيد محفوظ سي سان فرانسيسكو مولود ما ثنوين ثنمتي دي قيم نيزنا مازال ديالين اسكاسي نظام في مسلتا كيان تفلانين اديلين يسيا سين وقوان دا ساون هي سيا غادين او دينير قيمه دي ثلويت